srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Neka je blagosloveno ovo naše sabiranje, a pogotovo ono sabiranje kada je u ime Božje, kada se sabiramo da se sjetimo svih onih naših rodoljuba, bokelja, dobrovoljaca poginulih u vojskama Srbije, Crne Gore, Italije, Engleske i SAD-a koje smo ovdje pomenuli, za koje smo se Bogu pomolili. Naš srpski pravoslavni narod je znao šta znači u suštinskom smislu riječi jedinstvo, jer upravo to jedinstvo se najbolje izražava i pokazuje u crkvi Božjoj, a to nam je i sam Gospod Bog ostavio i zapisano je u Svetom Evanđelju, kada se Gospod molio: Hristos naš, Bogočovjek, Ocu svojemu: Oče, molim ti se da svi budu jedno, kao što si ti u meni i ja u tebi. Naš srpski narod je uvijek znao da jedino jedinstvo koje je sa Bogom, i kada smo u jedinstvu sa Bogom, da onda možemo biti u jedinstvo jedni sa drugima. Kada gledamo svoju istoriju, bogatu istoriju srpskog naroda, još od svetog Jovana Vladimira, pa na ovamo vidimo koliko su naši sveti vladari bili bogonadahnuti, koliko su bili otvorenoga srca upravo za to jedinstvo, sjedinjenje na prvom mjestu sa Bogom, a onda da bi oni kao vladari svoga naroda bili sjedinjeni i sa svojim narodom. Zar može čovjek slobodno otići na stradanje, počev od svetog Jovana Vladimira, cara Lazara Kosovskoga i ovih mučenika koje smo danas ovdje pomenuli, ako oni nisu znali zašto svoj život polažu i kome daju život svoj? Imali su oslonac upravo u tom jedinstvu, sveze sa svojim Hristom i Spasiteljem. A to pokazuju da su naši carevi i bili miropomazani. Prizivan je Duh Sveti da siđe na njihovu glavu da bi mogli mudro da upravljaju našim narodom. Jer svi naši su znali da je ljudska snaga za malo i ona može donekle da dosegne, ali samo Božja snaga je vječna i neprolazna, i naši su vladari znali da kažu da je u imenu Božjem sud i pravda i snaga, i nije snaga u konjici i u vojskama, nego u našemu Gospodu. Upravo sa tom vjerom i sa tim jedinstvom kojim su oni živjeli, upravo su pobeđivali i čuvali svoj narod kroz sva iskušenja koja su ih srijetala. Možete zamisliti samo 500 godina ropstva pod Turcima, koliko je to bilo teško, ali su čuvali jedinstvo svoje, čuvali su svoj jezik, čuvali su svoju kulturu na prvom mjestu, jer su čuvali svoju vjeru. Kada sačuvaju svoju vjeru i svoju crkvu, a to znači kad sačuvaju svoj prvi prag i svoj prvi dom, onda ćemo biti u mogućnosti i da sačuvamo sve ono drugo što je važno u našem narodu. Evo danas se i vijore ove trobojke ovdje oko nas, naša zastava, čiji praznik danas praznujemo. Ali opet naši mudri preci su znali da i ove boje, crvena, plava i bijela, koju mi sad simbolizujemo, da je crvena boja krvi, a plava boja neba, bijela simbolizuje slobodu. Jeste, to je tačno tumačenje, ali ima i ono dublje tumačenje u samoj ikonografiji crkve Hristove. Kada vidimo ikonu Hristovu, vidimo da je on obučen u crvenu odeždu, što označava božanstvo, a onaj ogrtači plašt preko njegovih ramena označava, ona plava boja, da je ogrnut i čovečanskom prirodom. A po prirodi stvari, kada vidimo vaskrsloga Hrista, on je odjeven u bijele haljine, što znači pobjedu, što znači slobodu. I upravo naša zastava ima taj duboki smisao bogočovečanske prirode i vaskrsne slobode, i naši stari su sve što su radili utemeljivali upravo na Svetom Evanđelju, zato im je sve bilo sveto i čestito i Bogom blagosloveno. Zato i mi danas, njihovi potomci, iako nas nažalost danas nije ovdje mnogo sabrano, da je sreće danas bi bilo ovdje na hiljade i hiljade pravoslavnih Srba, da se pokažemo
da se ne stidimo, da budemo zajedno sa svojom crkvom na pravom mjestu, da čuvamo svoje jedinstvo, da čuvamo svoju slobodu i svoju nacionalnu zastavu, da se ne stidimo to što smo Srbi, da se ne stidimo da kažemo da govorimo srpskim jezikom, da se ne stidimo da pišemo ćirilicom. Sve to kada budemo radili, onda ćemo dobiti i blagoslov Božji, a to znači da treba Srbi da se Bogu vrate, da uspostave ono jedinstvo u Bogu, da bi onda mogli da imamo jedinstvo između sebe. Jer kako sveti oci kažu, ako Boga ne volimo na pravi način i ako nismo sa njim sjedinjeni na pravi način, teško da ćemo mi po svojim ljudskim snagama moći da učinimo nešto veće od toga. Nažalost, naši preci su bili svjesni toga i zato su i pobjeđivali. Zamislite samo albanska Golgota kakva je bila i proboj Solunskog fronta. Ali i u tom zbjegu sa svojim kraljem i sa svojim narodom, sa njima su bili sveštenici, monasi, Bogu se molili. Mi znamo da je u tom zbjegu i Ava Justin, sveti prepodobni, u Skadru i zamonašen. Znači, oni su uvijek i u volji i u nevolji Boga sa sobom nosili, ispovjedali svoju vjeru, utvrđivali, potvrđivali i zato im je Bog pomagao. Ono što je sveti patrijarh Pavle govorio, Bog će pomoći samo ako bude imao kome da pomogne. A da bi imao kome da pomogne, Srbi treba da se obože, treba da se vrate svojoj crkvi, svojoj vjeri, da nam djeca uče vjeronauk, da pišemo ćirilicu, da pričamo srpskim jezikom, da se Bogu molimo i onda će Bog u našu čašu doliti ono što nije do nas, nego ono što samo Bog može da da svojom snagom, svojom ljubavlju i svojom silom. Da Bog da, da nas ovdje dogodine bude mnogo više, a svake godine sve više i više, a hoće ako Bog da, jer ipak je sloboda došla i ovdje kod nas u Crnoj Gori, narod se oslobodio. Nije lako posle komunističkog terora, pa posle 30-godišnjeg zadnjeg terora koji je sprovođen na srpskim pravoslavnim narodom u Crnoj Gori, nije bilo lako se osloboditi i učinjeti taj dvig da se vratimo svojim starima. Ali vidimo da su na hramovi puni djece, puni omladine, da će Bog tamo gdje je teklo, da kaplja tamo gdje je teklo i kapalo, da će se opet obnoviti onaj izvor vode žive, pravih pravoslavaca, pravih Srba, oboženih, umnoženih, oblagodaćenih i da onda znaju da voljuju i da dobijaju nove bitke u ovome svijetu koji je pun izazova. Da vaspitavamo djecu onako kako treba, da učimo i podržavamo naše društvo i da ga temeljimo na onim pravim vrijednostima kao što su upravo to naši stari znali. Da nije takvih njih bilo, mi danas ne bi imali na što da se oslonimo, ne bi imali na što da se pozovemo, ne bi imali šta danas da pomenemo, ali oni su upravo živote svoje, ono što je najveće i najdragocenije, polagali jer su znali ako polože za Hrista, za crkvu, za otadžbinu, za bližnje svoje, da su spasili svoju dušu. Koliko danas je nas spremno, evo da dođe sad neki Solunski front, koliko bi nas otišlo u taj proboj i u taj boj. Svi bi našli da se izgovorimo jer imamo neku obavezu, imamo neku preču stvar. Sada u slobodi, kada sve imamo, kada sve možemo, nas nema. Zašto nas nema? Nemojte da se stidimo, nemojte, moramo da se pokažemo, da znamo i ko smo, i gdje smo, ko smo bili, šta ćemo, šta jesmo i šta ćemo uvijek biti. Zato je tu naša sveta pravoslavna Svetosavska crkva srpska koja čuva te izvorne vrijednosti našega naroda, zato su ih htjeli da je pokore i unište u Crnoj Gori. Ali Bogu hvala, narod je odgovorio onda kada je trebalo da odgovori, što znači da je živa vjera u našem narodu, da je naša vjera, vjera optimizma, vjera ponosa, vjera pobjede, istine, jer naša vjera je u suštini ljubav, jer Bog u koga mi vjerujemo je ljubav, a jedino nam On može dati istinsko jedinstvo, istinsku slobodu i kada Hrista ljubimo i one tri boje na njegovoj ikoni, mi ljubimo i svoju zastavu. Ako ljubimo samo zastavu bez Hrista, ako hoćemo jedinstvo bez Hrista i bez crkve Božje, ako hoćemo bez slobode, slobodu bez onoga jedinog oslobodioca koji nas je oslobodio smrti,
onda nećemo imati ovdje blagoslova, ali srpski narod ima snage, krenuo je pravim putem i daj Bože, ono što sam i malo prije rekao, da nas bude sve više i više. Nek se svi Bogom blagosloveni i još jednom našim preminulim i postradalim neke je vječan pokoj i nek je srećan praznik srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Živjeli i Bog blagoslovili. Amin.